namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi hosingome the post loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Manyangatsi of course even then makumu sweswi swa ntolovelo ngome swi tivaka hi ta hi kha hi hetelela hi Dr. Sithole lava hi nga ta hi kha hi va linka na Benny Mayengani the president and some other updates. Yeah. So previous mga mahlakadelo khe update Manyangatsi tsari busy vele no kha a chingela hosingove and stuff like that. Ka sontlha of course ra ti 14 September no hlamana hi post leyi Manyangatsi a nga fika yi tsala ni vheta leswo loko swilo leswi kahle swi swa koneta ku endleka hina kahle hi Manyangatsi la so i fika tsala ku laha a dini kotlerini a dini kotlelini kambe va hala ka malamulele no hlekana dona loko hi hlangana mara one day ti ta tlula na tlapa as you can see leswi Manyangatsi a nga fika tsala swo loko fika hi pfula la vheta swi twisa ku endleka yini la i fika vekela a screenshot xa track leya ya Manyangatsi la and stuff like that so swi tliya kahle leswi nga ku humelela i ku Manyangatsi a nga se hile na sweswi swi ni hlamarisini mina swo angeza a hile na sweswi Manyangatsi swilo swo kombisa ku mva careful mi nga before the artist man or loko ku ri sweswi vona ku hela ku before kombela ku rivalero because Manyangatsi na sweswi wa ha ri twenka ku va va yi track i kambe yi humerile track ya khale phela yena so this track was released in 2021 2 3 4 5 so 3 years later almost 4 years still na swi wa ha ri yona track leyi Manyangatsi so swi vula ku u twa ku vava ko va na ku twa ku vava ku karhi still traumatized hi ndlela yin'wana so leswi hi nga ta swi langutisa swona swo ku hi still traumatized hi track leyi wa somehow ku loko a hlangana na yona swa ha vuya swilo leswi and stuff like that ma yona mhaka so mara at least dungu endle vito because it's huge dungu endle rini vito but so yi ni hlamarisini nyana post leyi yi ni hlamarisini henso ni vheta ni swona loko okay it adds up hence a tshama kha chinga ku dadoha i timhaka wa ha ri het na sweswo wa ha ri ku tweni ka ku vava loku ya hi yona best analysis ya leyi in overall leswi hi nga ta hi kha hi swi langutisa swona ku ya mahlweni swo ku wa twa ku vava ku still wa vulavula hi the same track wa ha reflecta on it and still wa ha chingela Mr. Post ku one day wa na ka nkarhi wa sweswi 2025 ya leyi hi areds and then vele khe hi vuya ka Dr. Sithole leyi linkaku na Benny Mayengani the president na hi fike yi tsala a post mara mhela ka Dr. Sithole I don't know I'm now beginning to doubt ku kumbe xa YouTube a ni tivi phela yi le ku tsapheni no vula ku se na ku befile it's more like every day sort of a ni tivi I'm just saying so hi fike hi vona ka sontlha of course yi fika yi tsala yi ku artist ya Xitsonga yo sungula ku ona stage and a ku na artist na yin'we yi nga duma ka Gaza yo ka yi nga se tshama yi cina la henhla ka xona loko mi nga tshembi vutisani Dasikonani na Nakusanani so swi tluliwa ku post leyi swona ku vhele ni ri ka mirhangaphandza yi yisiwa kona endzhaku loko va yi hlurile sweswo hambula ku ya kunela ku ni yi endleni video yi kombisini mirhangaphandza va yi hlurile yi hetelele vhele yi cinile henhla ka stage xa Dr. Sithole ma vona mhaka leyi hambileswi vhele yi kombisa ku yona yi nge hi cina stuff like that so a yi ve yi cina and stuff like that clip ya kona hi video ya kona leyi koho kona ka channel I'm sorry guys, I'm back at the end and as you have seen you na mhaka yako ya le hayi ku nghena ka ti-comments vele reflecta there and there kota ku heta ya nto hlale ti fambisana ku na Benny Mayengani na stage hi kota ku hatla heta and stuff like that
So hlamalani kwala wa fika wa kombisa ku ni yimele comment ya president, as you can see kwalano Dr. Sithole yi fike yi comment yi hlamula yi ku yi busy na birthday ya Tshinya, va yivela ximanga ni nga va nyikela hi xona this morning. So ka of course i birthday ya King Ndziya Vatwa and stuff like that. Okay, and then ya comment ka swa Dr. Sithole Benny Mayengani ni ku why kumbe se yo twa yi biwe ngopfu ra ya biwa hala nako ya ha comment ma Quintinaza kwale fe komisa ku ku vile letikulu va mapayitelo wa swi twa hi mangovo hi le ka Tregland, then Dr. Sithole fike komisa ku letikulu a ni tivi ku a ku vuriwa malembe kumbe yini ya hlamula mani maceke kwala fike komisa ku va xi tseketsela va xi monya but nenge va bela ka xona stage xa mapulanga. Yi fike yi responda Dr. Sithole fike komisa ku mi kuma va julukele na swigunwani va kha va ku mi kona na Ciao kwala of course fika yi kombisa ku mi vela xa tiphalete yi ra stage vele Dr. Sithole fike komisa ku a ni se va twa ku xurha se va xi theni mavito obvious murhangaphandla hi yona vhele ku va ka ku biwa ngopfu yona in overall se yi twa ku xurha hi stage ya Dr. Sithole and se yi xi vitana xa tiphalete mara yi boyini ya ha cina ka xona whether you like it or not. Dr. Sithole is winning in overall ka stage is winning na loko hi cheka beef ta ka Facebook is winning. So we never know you never know what if you fika yi release beef mi kuma ku yi fika yi hlula Dr. Sithole, you never know. So leswi overall I respondanga. I don't think yi ta respond because xikombi loko ya ha respond on tlheni vuyela ni ta cheka swin'wana vona loko ya ha respond murhangaphandla ni tikuni loko yena yi responda ku na le ka leyi remember post leyi a ni yimeli ni tweni loko maybe yi ta responda a ya ha ri ku respondeni murhangaphandla yi gine ka leyiwa okay swi lunghile. Ndlela hetelela hi murhangaphandla I'm not sure if a mi swi voneni na so hi ta ku hi congratulate vhele ku va yi xave Louis Vuitton on the somehow yi xave like can we say secretly in a way because like a yi swi hi twa ku ri munhu wo posta a yi postangi like hi twa ku ri munhu wo posta and stuff like that yoleyi yi xave Louis Vuitton and stuff like that. So hi nga vula tani ku congratulations to murhangaphandla ku va yi xave LV tintangu to gagashi tintangu to durha swinene koko a ni koti ku va ni kuma e price a ni sure loko like online ya kona South Africa ni ti ku ndlekeni a ni kota ku kuma the prices but it's quite expensive hi vula leyi somewhere around 20 something thousand and stuff like that. So I congratulate swinene a yi kombi ti-price ta kona Louis Vuitton ya kona la Louis Vuitton yi kho yi number ku xava Louis Vuitton a ku swi dyondza ya va master tune ku pronunciation ya ko hi yane mara ne hi nandzihisiwa hi Louis Vuitton hayi va Louis Vuitton Louis ya nambanyana so hi ta vula tani congratulations vele to murhangaphandla ku va yi xave LV no ya post phela na mhaka ya Porsche a hi se tivisiwa phela murhangaphandla a yi tivisangi Porsche ho hi vona kha yi fambi yona a yi zangi ku yi tivisa Porsche liya a hi yi tivi na ha gine ka iPhone na le ka yindlu swa ti-Louis Vuitton na timovha a hi se swi tiva siku ni le ka hina murhangaphandla but hi leswi loko ku ri amgeza fisika phandla kombela mi tleka subscribe. Yeah.